Assalomu alaykum. Assalomu alaykum barodarom. Good morning, good morning. Xatlon TJ rahmat barodarjon baroی لایکت. نوید برادر خوش اومدی. ایدو شمارم قطعی و پیش رحمت برادر جان شمارم و پیش برادر رو کلمه تا امروز خبر نگرفتم بخشش. برادرها 5 نفر شده که گپ زنی چوکر یک چهل داریم. دوستان تیجی و علیکم بر سلام و رحمت الله و برکاته. برادر جان خوش آمدی بگینه کلید که برادر رو گپ زنی 5 نفر یگون تد یگون خورادمونه یگون چیمون بگین که شگرانه علا برادر جان ساز ایشمو پرسیم کی در وطنه که کی عید میکنه. به هیچ پینالتی بتیریه به هیچ. سلام علیکم برادر جان کو گپ زنی. دوست سویم بندر سلام علیکم برادرها خوش اومدین. الوقتی سلام علیک.
خب بنویس یگون چی؟ رحمت عید مبارک بهیم. من نمیدونم انگلیسی چی میشه با انگلیسی. I know. I don't know. I don't know English. I know English. I don't know English. I don't know. همین دمنا نمیگرست و شما با بازی کنه. همین دمنا نمیگرست و شما بازی کنه. این همین کی برده. Sonida. Daí tu não conhece com combinação a telefone me brocha da telefone te chega na mão assim como e tu não bedroz e anta dromada bedroco chega um dia né شو تيام tu não
Мама блогер, ма омам. Шомади мама блогер. Мама блогер, апаҷон бахшиш имрӯз ҳички нест. Ду нафаре се нафар омад якамтар гап задем, бо кичӯеб рафтам. Мама блогер идоқатӣ. Хайда хона биё. Алло, салому алейкум. میشه همین کانال به من زدن Баба? به من زدن میشه کانال 64000 داره میگه من زدن نداره Ки? نه دختر О, да Сербия. Охе он манчаша қабул накардем, фаҳмидам он тоҷики бача киёша. 60 قریب 65000 بچه‌ش داره میگه من زدن نداره برای پول نیست ای کور به پای میگه Хай ман бибинӣ манчаша гирӯ накарай. میگم میبین من زدن نداره Аз зачи хача намефура. Ава гап дахта. Неки ин бачаам на самом деле реклама пеклама надора. آقا میگه که من رکلام ندارم میبینی میگه اون رکلام نداره На самом деле рост мега 65000 шуда я. Барои ҳами ҳамаш ку барои нами одамизод дар кора ҳамаи нақлош. Медунумаш тамошош мекардам. Чанд қашид гум шидод небо карантинда бурма дод 54000 50 чанд ҳазор буд. Ма тамошо мекардам, акоз бо хелаш тамошо накардам. Фиамр да бораи простатит мегава. Зубой бадан.
میگه من میشنم اگر در اگر اهوی میشنم میرفتم میگه یوردم میکردم تاجیکستان ده وضعیت بزی میگه